ngai ku boleh kelum ya bi bono daga kerteng ke Jesus Christ tegi barangnya baru akan kapur desa kene kabo boleh wala bu renti dasisha ya kene kejingsen tega berta kebara wa bane samlang ba bi kene kapur kadai hakaba ukhau kurim baru bersa kurim idon ka jingate iwai hakaba unaya bersa kurim uba kerten Moses baru unaya ukhau kurim uba kerten Jethro uong yo Moses ya kini dikerti himla badle marwai lawaka kam kalong kamakia tingin pe kato kana kana step ke ke dau ke bala penong ya ukhau kurim ba uong yo jauh persa kurim ba himla balan berwai nama kana kam kalong kamakia tolong pa Israel jual Okpa jemaah kebah benen atrai na ayu ya kene kecigelang ke atrai hadilang bara batrai ngara duai bunsin hamangi krens hakakam kabakhya lane kene kakam kabakhya kidon arjan lane ki arli ki benda hamangi krens bang jone kakam kabakhya kidon ki kam ki bangila ban suthu bakadei kakam kabakhya Baka daro kakam kabang nila bersuatu baka dai kakam kabakya. Bunsin pala lagi para ya ka kabang nila ban yoi kabang nila ban kerjut kabang nila ban cema hakata kapor kakam suk ini bersuatu bana o ka dai shisha kabakya namar bang amla syu barah terpen lada ban kerjut ika kemut ke kabang nila ban yoi di kam suatu baka dai kakam kabakya Henry ya ki kabang himla ban yoi dala ki judi khmat ki judi lada kabang tang ha ka bor jaga jinsu tu ngadong ya bi kalong ga hanu kata kata bangin su tu ba kadai kakam kabakya kalong ka ba ani bangin su tu ba kadai kakam kabakya wala ni on ba kadai kakam kabakya Henry ngim pacham yo ban su tu janai ya ka jikya aja bata kakam kabangim la ban yoi dalam hidup hikmat mentangan seorang ini kakam kejauh mulai atau biok teman atau yoi dalam hidup hikmat tang kita bekerja musim baka bon dengan jinsu kepada bila ban yoi bila satu bagi kakam kabakya dan mereka bon bagi banyak lagi nangis kam kia menjur batang bagi kakam kabakya dari kakam sendiri eki bakin satu bagi kakam kabakya badai nak kata kento ki bangai ba kakam kejauh terai kam dala banyak tan sikmat ku bakal makan di sini kadau belum ba om barakot la beren tu bangai kisnu tu bagi kakam kabakya dengan boleh kendiat naka kitab Exodus kalau nak berkhapra bahkan kuat nak berkhapra kaum kumne shisha mensadu borno mamehi badone upai baru ubadan lembat me nabakane kakam kia ya me mendon bor bande ya kene way bri ya kini kentin lakren da ukhau kuren ya bersa kuren ubere Moses omakane kakam kalau kakam kabakya kamehi menla bande marway ya kene kakam men sadu bor kipat lang ki nombor kitne barakot kin sadu bor barok kin saflon do namar kene kakam kabakya barong itim bau Moses kai kababul ke tu ini langsung itu lengkap ya bi ngeska ba dimlakan petik iki lendong ke dekat ke bawah tho hari langsung summarize ya kan langsung pelengkap langsung kelum pelengkap ya kan hak beli bau Moses barok ibriu kitab bau Moses ritau briu belajit tau belai kata dia bang kitab Moses Uim haka imlang kesalang kejemu
kababon ke beriu ke bae rendang badoru buru ke beriu ke bom sing lala ban bur yang jingkai semua nangka Moses udah beriu ubadap dak jingkit ke bakia kumalong mapi kumalong manga kaju udah hiu beriu udah ke jingkelot udah lu ke jinglong kum beriu Moses udom ke jingbitar sma hala ke komensium upan pau ye jingdom na benar jabila bin pau ye jingdom bila kono terjang fikir dam ye kading fikir dam ye kama fikam me lagi jogikti fikran ngiktin ke bakap gor ke bakap e lagi fikan hit fikan pau ye ka action ka jombi ka dur ka jombi ngatrai kan nolong kuma bisa magana ko ngesla ma nolong kumta tenang ka sisu umasasulu udan ya kata kajing beriu ko ka bakum kata hadu o Moses poyo pun bon sa penyak beriu Moses sudah penyak beriu ngade tu ini bo bara ada sela nabi boleh ke boy bentik bo Moses sudah penyak beriu sudah penyak yo no Egypt ya ka bala toru aga kitab Exodus kanong ka ba bagat thot ka bakhat we bala tu ham tu bo Moses ulah penyak ya we unong Egypt hang kakin sutu ba unang elang bakin cari mulai ayu ubakum uta bagi ila benar Moses sudah ada beri nangka Moses hang kata kecil dong kecil hak kecil bitar kecil banyak lam ni kipai ba ada tu bikam dek kam kamso perkhane kene gawai ba pin lam ni khun ki champi hajin champi dan champi dan khun speur dan khun pra riu nyau dan kemudian kun kan lain dan kemudian kun kan dulu kita bonsin kiki pa jam guna ya Allah ya bon uwe kun jinglong tak uwe kau ne ka kun kente kau lai kalau tak uwe une kun ar tak uwe lara kijang kijinglong kijong ya ka hamala ki ngisam yo basim jinge bandelam temudur babi ba Moses usyuti bandialam ya gibreu kijong belai dari kisah dari hajar dari lakluk ke bawah Moses uyalam hadukan mungkin kita kebatam sedang ya kejingalam kerja Moses udom balai udom kadau kalau begini dipanda ke bawah Moses ke Allah ke ketulung ya Moses nak kebuat sepuluh kalau Moses ni tinggal dalam bangsu balai ram ni nak buat ijib balai mengalah ini bagi niat mau ijib balai yang nak cakap ini mau ijib kita belum yang ketinggalan betul Moses kita ini bawa Moses udah ke kebetulan nak bentar rezeki oh Moses dan hanya beriklau hak bagi Yosua batang kau undi Moses supai boleh bahawa boleh wong to keren how no mau siang Moses ketinggalan boleh kumno Dego keren, bom sudah di Moses. Kamu kempal, bahwa Moses udah naik dom, udah naik cerita. Bah hadu bah boleh, ulah yoi, ya kan naik dom kemudian hau Moses. Bah Moses, hau ulah ya kata ketinggalan kapa menyelam, ya kita diberiu, kijau, kayak baca, boleh uang ya Moses. Bamenam yorung syu hakari jago-jago boleh bang Moses menam yorung syu hakari jago-jago dan mereka itu bacaannya lakwa apa nora ya kita kejilam ke Moses banyak sebab tu buat orang Moses oleh berkelai ke baru hari kau ni kan mau ya kena gue hakapor kalau pi bang jahim pilaklan bah khamtam kilong kami ngeskam sedih dengar kibon lah ini kibon sedih dengar perkara kena gue pilaklan jama pada kapor kepada bisa membangun si kentin benar kentin iwe ikut isbrit jampi ilawan tan ya pi kerja kerja iwe ikut jampi ilawan ban ya pi resmi beli iwe ikut jampi ilayam ilakaang hak tu jaga. Pindah bitaran ini,
Pinapita itu kekun. Tahu bang jaru yo hamshu bunjin kelong ki om ya kata keberta. Hari Moses, wan apa yang kita kecinggalam cukup kiba bagi bakia sisa. Hari kadang ni bahwa Moses sudah dari undang-undang bakrau, bahwa undang itu lupa bakrau hak cukup. Moses boleh yang baik dari bakrau. Habdeng dan cingkir kabakia kabaharu kata. Keberta kawan bahwa Moses kumno upoy bersyangka kurin. Kenang mengan orang kecinggadai kejaman Moses. But uktau kurin wajukum kalau webi bahwa Moses ulah syang kurin ya kawai beriu kabakateng kasipora ya kawai beriu kabakateng kasipora kumno ya tendu ya kena kasipora nangeskan bana breng kitong pi kibabidan hangne sijur lapang sikurim ada baru aki beladan laki kitong kimen kami dan kimen pa kaya kamu mana? Dia kedua ikurin macam ni bersama. Ngeskan mahala kejong. Karukam kamu dia kedua yang ikurin kejong ni. Ngeskan bakilnya kita macam sedih tengah tidak berjor. Bah dia kedua yang ikurin kejong ni. Laki dia kesela nation rangru. Ngeskan bak kibun dia kedua hala kejong kiberta kiboper. Dalam yang kisijur kibakia kedua. Nak daw kabagi asal bos lang bensua dan naman jongki bagi kendo kabagi le tingesan dan naman jongki kabagi kendo dah kabagi le syungkai hin berkum terten tere dulu kini ki parlok ke baitu ena bagi mei jongi bagi pa jongi kia kendo kuno muswa hana long ba ine ipa jongi tai parlok junga ijura baik dah kita, tak bergaji tem. Dalam poin yang apa yang kiar wai dia tem, wanita kita yang internet yang kita berkom tem. Tem kita kira yukun kira yukti. Tengi dan hal kejong kajingnya kedua. Naisam bagi bubur ke bubur kita. Dan rai kai kau umur penorang ne bau Moses kalau kami kedua kajong Moses. Ya kasih orang kadai kacing kendu kamu perba. Kadau belum Moses ni kendu ika dah kamu ira pelitungum. Deh, sesuatu berkah. Moses ira pelitungum, pen ayum lem ya kita gilamurut jom kita rayi. Bah kamu kunta bakane kasih orang berkiwi kiman kepara kita kiwan pai sering. Une ukpa jadi wang pun bilang pai dulu ni. Leng yang ladan kita nak tunggu. Ladan keloi kita. Ladan kam keloi. Mereka ladan undang erak pantemu manai umang yang kita ki lamrot kita ki. Utah dari Moses. Tekai kamu je. Kalau ba une ukpa jadi sipura. Om balik pun bilang kam keloi mereka sini. Pada lawat dia kadau. Ladan utah undang lek kapal ha. Banyak tengum, banyak syairan yang kita lamrot kita ki. Tahu dah apa bang? Kum yang tahu beriu dan hai kun. Dia tu yang bah kata kita kamu. Amalnya pi no aku tahu beriu. Kau sihing ke? Anda kau sihing. Tiada kau jah. Lapan itu dia undang ke bayar apa tu meli mana? Mulai ramai lamnya kita lamrot ni. Kum tangi dia kam keloy. Teka ibu itu ini baunya apa? Yang kita kecil itu nak kacau kata kamu bahagia kamu Moses sulale. Uai sudah nak pun kamu kata kasih pora. Ya Moses belum kurim kata Moses. Tehar lagi bahawa Moses ulai era bantum yang kita berat kecil kecil ki. Kumta yang kedua badia kurim sendan nak kata lagi. Teh kumta kedua kecil pi. Kalau abang kita per, kalau kejong kedua. Deh, dah kebuburan ikurim telar idan hange. Deh kemudian kedua ikurim, deh kamu Moses. Moses melihat tungum yang ketiga itu ti. Kerana apa bicara kayak macam? Deh belajar mai walerap ya. Kata belum, bah kapor kebajilang yang kecil sengaja, walerap kam. Kata kecil sen. Berkai kalau masih mana burung sebelah belum bah.
kata ke jingarap kam gojini kam put kat harum tagisi. Kamu bang ni adalah te kecingnya kedu kalau hak bakum kita te une Moses ula syong kurem ya kasih pura ban ukhau ujo berdei kerten ujetro te kai kaba ngakwa isu ban itu ibi kena kapo kalau ba ujetro ukhau kurem kajo Moses haki login di longsem ki jompi ko ki parang bi Bijong kunai ke pasal kurem ki jompi, ko ki beri ki kiau kurem berki thau kurem. Biju ong bat biju kena kunai ke pasal kurem ki jompi, bat ko ki pasal kurem. Biju point out, lalu biju kena yang ki thau kurem, bat yang ki kiau kurem ki jompi. Bunsin ke jadi kena kalau ba, oh thau jangan ba kumta. Oh kakiau jangan ba belak ten ba kumta. Dari kiau ini tahu kan mulai bersakurim. Lawan mana bersakurim? Gin pekai yo. Hadu kano ulah bangkit, ulah berbak ya keling ni sa. Gini apa pekai? Hadu kano? Kata ke rukum. Jog long ini lagi kesi ke bawah. Hari apa ngap boleh ke suri ke Moses. Bawa Moses baru Jethro. Kita ni sheep besar, kita ni sheep cow. Niyo ini mereka jingarap kaba krau halu kata kadong Jethro ubri ukhau kurem uyarap ya une upersa kurem te lan kule nakadeka kita Exodus kanong kaba khapra berkat khot nakba khaplai ter tong kumne te hakabala shai Moses ulasong berbicara opat ba baru dah ba orang yang hajar Moses lalu mensiap hadu pada yang lain. Teh haba tahu kurem Moses. Ola yoi yang kata baru ba orang le yang tahu pada. Ola om kai kene mela le yang pada. Boleh misal orwe. Ba ki bru baru ke yang hajar jamme lalu mensiap hadu pada yang lain. Teh Moses ola itu hal tahu kurem. Namar bagi beriu kijuan hangaban keli naulai. Hawa kia don kanu kakam kia wan syanga. Banga bisarken habdan ki parlo. Banga ju pentiu ru haki ya ki hukum ublai ba ki an joki. Kan kata kakam kawa Moses unale. Daki hajar ki beriu ki jang donglan. Kia donglan haka cekak kawa Moses sudan. Kabar kai tu kumbangan japan punai mereka. Nalu dan sedap halu pada jamet kebreu kisir dan mata. Moses uban bisyari kita upai lang. Hadai haba ukhau kurim kita Moses. Jethro. Haba uyoi ya kene. Umsala om. Bau di persau bumi. Lade umsala om. Bakal dekat jumle kalau kau kumta. Hadai hane uyoi man. Bau ne ukhau kurim. Ujoi bakal dekat jumle kalau Moses. Kam dei ka bakla. Henry kadai kam ka bakhia ka bau ne Moses ulah su ban pendam yaka. Te une Moses haba ujuba eka jingli ka ukhau ujubu. Uang ba kiwan hanga dalam kanu ka kamru kiwan hanga. Te ka une upai ba ka une upai lang ngale kumno. Te une Jethro haswa mo nai ke jingol dia Moses da ke jingi yala ujang persa kurem upen iswa uyatu lupa iswa ya ke kabar saja uang kumne uang Moses kabar ko kumne uang Moses kamno ka babha bande amrbai ya ke kam kabar upen I ya kita ke jingi tu lupa uang kumne men saduba men balam kenal Moses mensadubuar kabalai omdei Moses tamame wadubuar hari une upat baru undubuar kabasau Moses kane kakam kabamele kane kakam kabakia kabasan Moses
kenal bahwa memla balik marway ya kena kam. Moses memla balik ya kena kam. Memla tu balik marway ya kena kam. Kamu udan kajinya selok kapden dan kau berim batu persa kurim. Nah itulah ya kena kejenglang dengan Moses. Batu kejenglang dengan Jethro berdek kau jamu hak bagi udan dan pilih. Bagaimana semua? Nak berta jabata kam kia. Dia Moses, dia Jethro. Hadir bahawa dia pilih. Ya kata bahkan kansa long kumta kansa du bor ta meru mensa du bor ubat baal mensa du bor namarkan dengan kamu kalau kamu kia kansa du kakak bijak nes kamu Moses nak takli ngelek nogen hari uneu Jethro usa ulek kuno hadir beberapa peni kata kecing dunang badai kata kecing dia ke bangsa sakelono uai pat dikicimut kibobiang wong ne Moses kadang-kadang kamu ya mana aja mut eme bagan snap ya gini ketin ketin kawan gom walam ya kita kikam baro shaulai berhak ketika aja mut ketemu Jethro Moses ya kita kikam baro me walam shaulai kawan Moses hikai ke neki hikai ya kini kipat lang di jumlah bala kabalai orang peni ya kelanti ba kidai banyak mata kini kulisran baru kan kisah nombor maju kemudian kai kisu ape kalau Moses masuk boleh ki hapannya baru daksa baru damir te ujian suruh orang ini ka besar Moses jin nak kan ya Ibreu tu syakti yang boleh. Moses kena kita kam ka bakya te jin nak apa yang terpikir ya Ibreu tu syakti yang boleh. Kawasan bu yaki berliakitnya sensyari ha kijam. Thum kena Ibreu bakinnya bisyar maki yaki kam ke beria Jethro ada kata kejenglo. Nak tak ke Ibreu Moses yang hikam kibarit ay bakin ya bisa para logi. Kalau ada apa yang menasional, bahwa ay hikam kibarit bakin ya bisa hi. Kabarnya yang hikam kibahe mede bersyukur bisa. Oh hikam kibarit ay bakin ya solve lagi joki problem. Hari hikam kibakame kau de nome hiken bersyuti. Naka kabapra uang yang kentil. Ayaki bakin dikit negor para maki. Hai bakin ya so ya kijong ke program mesti iwe ba kata jadi kecinga jimot kejong de Jethro. Ba ada kata Moses ulas mutu ba ulas yoden ba ulas jangru yang dikicing ai dijemot jeng tahu kurem bujangu ba ulas leru ya kata ba hawa ulas leru ya kata ya kepada tu agak kitab Exodus kan lo bakat pra kan tuan nak baar musau hadu ka baar bunyo ngan pule kaum kumne kum tahu Moses ulasna ya kaktir tahu pule jago ulale ru ya kita baro ya kiba ulaon dia Moses ulajit nak Israel baro ya Ibreu ke bandang basian baro la thong ya ki kiramba halo rota upan ba kinong sensyar ya ki haja kinong sensyar ya ki spa kinong sensyar ya kisan peu, bat kinong sensyar ya peu, bat kita kile ya bisharu ya upat ba halakasni, te ya kita kikam kibajur kila walam ha Moses, henry ya kikam kibaret baro kila ya bishar hi, arhunyo o Moses wala platno ya lau kau kulem uru wala leino syalkari. Hal ini bahwa Moses wala pediang ya kene kancing ajur kejur tahu ujung. Baru berkata kalau jauh. Mata Ibreu kendom yang syuk haju nadu dan setiap halu namit. Baru boleh bayar kabakia Moses nak kamu ya Jethro bat ulap ya ikam ulah jid ya kita ki noyelam ulah air iki kakam baki kinle menta Moses musim balik syuk boleh ya kena kabakia. Tenre hakili kisul ke mata.
maka ampai setakat dia. Bagi kita kejung belajar hikayat ini, Jethro hikayat Moses, berulang Moses menjid dari beliau ke balak masyarakat, ke beliau ke balak musim, ke beliau ke setting yang boleh. Kau ke para bagi kejemaah, kau ke long kami, kau ke long apa, kau ke kun semula. Hatu bilang mo, ke balak masyarakat, lada, ke nongelam, ke akam yang pi hatu balak. Hari ini kismi ke bawah Shibun, dia don hak balang kabang ini dan hari ini macam, laju sultanat kan mau yang kena kawai, kaji berkat kata kamu punya. Haji kesan dong lah bukan, laju dispa ala amdai lagi hajar roh, langit sampai ke samspa amdunasyu. Hari tamu suang bertahu pura balu pura, tang kata kena melang balang, kena harus hak kerja. Lihat jin ada itu, bun ada itu. Dalam poin itu iway bah kata, itu melong. Dalam poin itu melong kami, itu melong. Karena itu lebih kawin pokoknya kebalang kebatau yang kepulang. Kita siapa kita kedua itu kita. Hangka kapan pau ken, kau kita orang yang baik gitu mah. Kalau badang tunda diberiu, kita tunda kita diberiu kita mengenal manusia. Banai ki kakam kerja pada kit lempor lang. Kalau Jethro yang Moses. Nges kama kebalang kaba bidan ko istri boy. Lanya kilo ki balang kaba bidan. Kin siam ya kaba kun kata. Sibun ki parang kama senang nilai orang Kristen kama senang nilai dan ko kebalang fresh. Dari sibun pergi parang mengai bakat aru ki si taru. Ki parna ban si benta po sa kebalang. Lada dan si spango dan po kebalang dan se ki ban si benta. Kila ablang takasan ada alumun. Lada ban si benta lampat ki parna. Tahamnya orang di ko ki pa ikun semua baru atau film mo kita diberiu kicau boleh kita kebalang galak masyarakat pan piai kekam lebar kekam orang galang kebakian dek para kekam galang galang kebakian kadang kekam bapina berkata rekti kicau bi lese galak belum kekam ya bersuatu hari itu bi ba tu siapa itu try kalau ya dah bayar ki omna ki kan nyau kan pratili Islam kita mengadon nak ministry oh bi kekam galang dari kekam galang dari kebakian Idon ki kes ki mangi hak pada jam maru hak bagi idon hak lekha ke try. Tengah kuat apa nang ni dalam ba pin dikit lekor ni. Pin dikit lekor para bagi. Kabalai hak bilon mo ki bukal ben bot ya kadenti ka bagi dong elam ki jampi ka balang ki pendi. O Jethro pendi ya Moses pendi ya ki ba ki pedia ya kam ki jin ki breu. Ba ya ketika kam le trelang para ba ki jokro. Kau kita orang yang baik, kita orang yang macam mana? Atau pikoloi berdiam, atau pikoloi membuat, ya kajin pernah nanti, kerja kita dalam, lagi di pastor, lagi di teman bersama, lagi di dikon, lagi di rumah bah, kebayaran, kebalang apa bimbingan. Pun sini justru ada teman penyau, dia justru ada berkembang, ya kebaki keren. Moses plus Jethro equal solve problem. Buat apa kelam yang Moses? Hak jika dia itu buat Jethro hijau dekam. Kinong elam plus bagi perangnya yang balang. Kayak gitu bah kamu tidak balang. Hatu minyak lam yang dekam. Hatu minyak lam yang dekam. Kata kali, kayak kita bangga panwara, bau Jethro wong yang Moses kena kekam kebamen mele, kena kekam kebamen la banle merwin, nomor berkekam kalong kawakia. Haka testament kebatmai haka dipai sapang berkibor kejam Jisu. Ini haka gospel kejam Yohanes kalau kebaksan, berkatuat kebaksan, kebau Jisu uang. Kelamana himla le ruem. Bilang kata ngalo din sama ni wasisha. Hada kelamana uji suam. Jadi serang kita mu. Apa kelamana himla le ruem. Kelamana himla le ruem. Boleh
le dia ta kadau long PE giding PE gitna PE gisentiu hak bagi sentiu kumno ki sei sentiu kumno ki ban bo ki ban ben kumno bakati gitna kana misu gitna ke bakhamret kadai tang gawe kadau bakadon ka jingas no baru te udimba katna kamla banong bangam tres yo sno ono udimba ngami lo la ka jong ha te gue bat ka jaka tang ka waya war bole bo jisu ang baklam mga phim la le Abraham tang ka talan mo ikan mga banin margadon ka man siya ha udimba o apostol Paul ha ka siti ke mo sigi Filipi kalno ka basal berkat khat ka bakhlai uang bangala banle ek bro dau ta open set bor na how Chris dau ta open set bor na o bangala banle ek bro dau ta open set bor na model Chris o simlang bangala banle ek baro na bor ka tanga hele o bangala banle ek baro dau ta open set bor na kemudian hamne gi ba o Apostle Paul bangilatip badai ubriu wala jin ujang bulai hari udah dun kabar sanya hal ta wala khot yau udah kabar sanya hal ta khot yau berketin ke bagi ke sentur ke Apostle Paul bangala balek kan je baro dah ta wala khot yau wala ai bor yau wala pensle yau hak lagi lam mau Apostle Paul ulang rukun ketat baru dan kam bahasanya ha udingwa nangka kacingnya kiri lengkor iwai nangka kacingnya pla iwai ya iwai kabakum kata ko ki paramnge ki junga perkhat ha ki balang bat kacingnya dei jungi si paramnge apo ki balang abangi dan hato kadonem kata kacingnya dei kabukut atau kadonem kata kacingnya iwai hato kadonem kata kacingnya kiri lengkor iwai atau kadang em kata kacingnya fly iwe atau wila le balong bangar wala beli ege balo dau Chris mo pinsen bor na bonsen habang ikran ya kena ke banta nyilap bakacingnya dei kamlo ko babit kambyang kacingnya fly kamdan kacingnya kiran tor kamdan kacingnya sini iwe kamdan kabukum kata hari ke bagai balada nyundang lada bibim la mansanya ya ngagam la mansanya ya bi kumnoken nyinyo ya kita kibriu ke basyapting ya ulai kan ka kam ka khyate bana kan ka kam ka khya lada bim la mansanya lada bimdan kajing kin kor la hamno la mansanya ka kam ka ulai ka kam ka khya haka balang la bagi dan hatong hiju aikam hatong hiju jin ikinong ilang jongi hatong ni bersang bagi nei trei marwe hatong ya samlem syakwi apo juga balang bagi dan hatong ikamu ikinong ilang jongi hatong itu ajimut ya kena melang gitu ni hatong ajimut ya kena melang gitu ni bonsin hakam ini berkat bahkan ke banta ngasusi bankran ya gue dokang kata kalau bagi bobon kabagi ki sutenan mah tak balang kabagi dan kalau habang iyo bodong bagi dalam barang itu bikin perfect ladakin biangun dalam sedang kidong kecing na, kidong kecing kya kecing son, kidong kata kecing kapapiru dia kendu kum ki paramnya kecing pi, kenbau dia kena kenuksa kecing Moses dia ubreu bala jin bala fakir pang dah mulai, bala dalam kan ki kum Israel ki ba syak set dan ki ba syak penong rawa por Egypt, kan uta ubreu bakrau, hele Moses ladan itu ibi ngomdo, Moses struggling, ladan orang kata kecingnya kun. Bak kata kacing bak kacing dong bersama gitu. Udah nih kacing dong. Udah kalian hak kacing ketemu. Atau umdai syu lidar. Atau umdai syu ngelam. Moses hak kata kacing lam ketemu.
nganes kam bajibun ulah baklah hakkan ka telik ka babu ma ka ba kubriu o ha pada kran hakka bikme lanti baki dalam ki tumpi po je barang ke biang be thik pathik hakka amlong chu phi ban ajmur leki o khao kure mujang Moses ulong ayu hakma ke Moses hele ongno Moses bersab kure mujang kane kare ka kam ka bakhia ka bomemna dan le marwe le no tu le ke Moses bani jumur ya lo jong bersab kure ông lẽ nó cũng lẽ chúng ta làm bát tay bao nhiêu phát li thì bằng ngang là đây bằng ông đi mình này cái đó nằm đang jadi ramba ke babi dan nak buat jaga bala hadu kanut ke lam kemi hadu kanut ke sana ki baju aje mulam ya ke lidah ke jambi ngi musim taksi ba kham telat utiu nang ram tang kata jan kerja bil hafsna ai ke kamun kidan kami ketika yang ke jambi kidan kami ke pendeki ke jambi kidan kami ke jikuman napi punjo kidan kami kata kidong yang kita beli ini tu ni, aku boleh bagi siapa menminum orang ni, kita mahu dengan mereka ni, kita wajib dengan mereka ni, kita susi nomor bawah lawan semua ke problem, kita susi nomor bawah lawan penyusup ke problem, kita susi nomor bawah lawan dalam hal apa je balang, ini benda ni, kau tahu kalau kau mesti berkedor kerja dengan mereka. Hari bunyi nak pada sini problem, kita mesti begini dalam kita, kita keluar dalam, pejol kita, Ukraine kita, pejol baru kita. Hari Moses so, hari Jethro orang Moses, kerana kalau mereka macam Ajmut, yo Moses, Jethro Ajmut. Hari kita panggil baru orang pergi, kau kilong pergi, kau kirang bah. Kelak kamu buat, dah kau Ajmut lem. Ya kita malam kita pergi buat jaga balang, bangin nom kemen, nama kita dalam kancing duna hak kancing kita. Sekarang kita berita kepada kado, bangan syamna. Sekarang kita berita hak kancing hati kamu. Bun kidong dalam, kita bermasan. Lebih kidung tiak kidung dam, ibu kita nuai, banmi kidong simti pateng, banmi kita kiru ramba, kita dekin lengkor dalam, nak koi kapur, saya koi kapur, bakum juruan berkamti yaki, ya kakam. Jadi bunsin hamba berkam, hamba pitip, ngang ada koi bakam belet juruan, balai turu, balai labu itu, dah kecil sendong. Dah apa berkat di kebalang, apa juga jing sendong juga istri dibuat. Apa berkat, apa kalau dari tangan kamu kena, kata cuma kedua. Hari apa banyak kata kata tilik Islam, lagi sibun, kecing tuna, jadi balang kemudian po istri dibuat. Ngan sempau hendak kerja, ya kami kebangga idon kam, katum kena kam kebangga lain kejiran dan setiap kalau kena. Hal apa berkat hal tu bilang kita pastor kita orang kena kakak istri boy kita mana masan kita tangkanya tang lain sahur kita itu mana masan kapal kita lambat kita ladan kita dari pausen kita dalam istri boy kita balang kita hadut mentah waktu jadi kono kita badan kapal kita lambat aslan hatu boleh ambil nama lama dong kita nama Hato kimdi kibalong ban kibalak ban sana lagi ban thung lagi nama pakane ka kam ka bakya lakat ka bus nem ngira na po jaga balang balai ni malak ban thung ta balai amdan kita kira pa ka syakti ka balai nama ka dong lagi wa ka wai pa ka balang kita ban don ni ki kon kita ban don ni ki dong ilam po jaga balang kita ban don ni ki ban besar tinggi ban balai ka perkhat ni kata kalati sebab dia kata ru kemudian nak kidon ke balang ke bangalayo pada selok lagi bangtang yang dan nak lenti itu dikret nak bertagi bakum kita marbalai baka kaum ke kaum kabakia tengah dong yang ko ki para sekretari mutrai ki pastor kita berpesan berkira ba ke beran gaji kali nam ta kaum mutrai hatung isyamar ye kedu kum Moses publik laila la trisamba hak bene lam iki pat ba bara hari apa abdul kita don ke jikuna bara hari yo ye kecil pun nak tahu perlu Jethro. Oh kuno Moses
ai yang kam bonam lagi kam kita me baro ai sudah ngasih bonam tang kata kapan kampen cak tadi kapan sih mutula bagi samru ya kiwi para syakri banyak kam kabang itu perkat pakai kam kabakia nak berta juga orang ni dengan IT ke sudah hak ada sistem kunci ki para ni simet kijau ki hilak bodon kajingnya kun kubai kun Moses bodon ya kene kata ka moral kaju dan ya kata kajinglong jingem kaju ke bak Moses lu wahap ne kun khat wahap ne kun ban pen bit ban pen bha ban pen jai ya lade ban pen bit ben hakam Moses orang ki wahap ne kun uem hak society ka bakan riang uem ka perthai ka bakan riang kai ka banga ngayo nak ne ka phang lo hiru lada pidon ne ka bakum kita sim ke ke jing ajing mon ke jung jetro bai kata ke jing sak ke jupi aisha be bakata ke mau ke ke bo jisua babi bilang katana mau long ujin sawai ubasisha baklamu jisu nimla balle em telarang isu token ba ke jing lama bo jing bala bagi pai ba baro ke blok ke pramgen ke bi gitu na lada bila suntu akan ada step ke bawah matakan. Bakum bau jetro akan ke kam ke bakia. Pilih kuno. Lada bila suntuk akan ke kam ke bakia. Dia mapi kilok mi. Kibalong kita kilok mi kibala amarsianya. Ban IT ke kam bujang boleh. Lada kilo ramba bar kau yang suntuk. Bakan ke kam ke bakia. Dia mapi kan kiramba kibala napo jadi balang. Bakan balang kan bu di kesini apo kacau pi. Jetro am jet kilo ramba. Kibadak do mensil, kibasiap tinggi boleh. Bancanya ayah kam. Kenapa kibat kita yang lain dan orang siap ada udah joren. Oh tinggi boleh. Kamu kekam tak kiam pula. Ni sadin pula dah hilang baru. Ngamla amarway. Ngayawe dia kena siap. Kau ki bengin baru. Bagi sini kena kejumpa. Ujetro Moses memang boleh bermain amar kena kekam bagian. Ngaruh orang lebih bermain. Hasil ribuan. Ngamla boleh bermain. Baru kedai kam kamukia. Ngaya wegen yang kiramba kilok mi samla baru bagian siutu bagi kam kedai kamukia kabuknya marway. Nimla amalai marway. Bade mapikin baru baru sa simti batero bangin ayai lam tak kam bocong boleh. Ini hanya kabenda kabukado marno ban kedai lagi kedin belum punya. Moses marway ulafir. Moses marway ulafir dari kam. Bahawa kamu baru perdiakan ke jengkai jenggot ke jenggut kau ujung Moses ujang. Kiseran ke jenggut Jisu, ke bawah Jisu lajit kerpang lagi balok kiseran ke jenggut. Lajit kerpang lagi, orang mesti mula lajit kerpang lagi seran ke jenggut Jisu. Hari kilamu Jisu kini ginauran. Hari baru Jisu kini kiseran kini ginauran. Oh absal kuah, kuno. Bangala aban le iki bro tandau kres ru pensai boleh. Hang ne sutu bo option pun ru sutu ba umna bande berwei iki bro. Piro keju ikram nge. Ya piro lajin kerbang. Ya pila thit dak dorba asnam ke Jesus Christ. Piro lada marwei fil dari baru Jisu pinjam. Kakam dalam kabakia. Tomi ne trela. Nam ta borang jumlah.